Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mangantayo ka din, nantay. Mangan, nasa papay kwarog, jak pa'y nakaluto. Ay, umay nakmankit di tulungan nga agluto. Napay nga, saan kayo pa ang nakalutaw? Mabisina kaon. Adda inubrak, naglabaak. Umay ka, taan natengam dagiti natang. Ay, dapay biit pa panagayam, antay. Na, Nagsubliak to inton makaluto kayaon. papanan na nga ta. Di tamot likod anag na. Papanan na ngay, tadita pa'y lati papanan na. Wow! Ado ti umok ti manok dito kamarin iti likod ti balay da, antay. Ay, kita man da itlog akargana. Uy! Ado ti itlog. Ay, mga laak. Kitsulto pa. Dito ay. Up. Nabutanan. Up. Ay, isublik mo't lang iti umawak. Pagpaklimay, tapno di damadlaw nga awang kargana. Up. Ha? Pumanaw akong ditaw. Tapno di idak pabasulan anang sultop iti itlaw. Saan ay ani kwarog ti rumor iti inaladan damari ba ng maray? Wan mat, ape adita pa'y likod anag na. Kaat napintas matipagnaan di tasangaw. Rinuot mat di talikawd. Anyaman nga tan tinaknakan na, tadita pa'y likod tinagnaan na. Na, agturong samot ditoy. Kita man o. Nanananan. Nagsardeng mo't iti igid ti kalsada. Kasla adda ikatan na iti baba ti pantalon na. Anya ngay tik-ikatin na. Damagan tanto man makadanon ditoy. Nay, daytan, umay dito yan. Adda nga ta umay nagatangag. Waraw, papanamaw, kuna man numay ka ditaw. Ay, mapahanak iti ayan ti tricycle ka, oh. Anya nga itinaramid mo ijay likod ti balay ni Maribanang. Ay, sipsiputan na ka day, nana. Nakita yo ka day, naggapuak ijay likod ti balay daan day. Mas daaw kaming araw, taapay nga ijay pa'y likod tinagnaam. Maritis ka mo abakbakitan. Tila makitkita mait. Ay kwaraw, sungbata mon ati damdamagag. Anya ti inaramid mo di talikod ti balay da Maribanang. Ay, adabilit akinamat ka, ngam timayab. Sige, di ta kayaw. Na, maray, anya di kunana. Bilit kunanan samag. Wang kanu. Mamati ka kaday iti imbaga na abilit ti makagapaw no apa anag na ijay dikaw. Anya nga rod nga no iso ti kunana. Kasla sa anak amamati iti imbaga na no apay anag na ijay likod maray. Apay kumaasaan mo apat tiyan no iso nga rod mo timbaga na. Kasla adda sa bali ang makagapaw. Damagam to ka ni Maribanang. Amang ano agpaypay so timbaga naman. Kaslasan mo't ngagsasao iti pudnaw. Anya kumati bibiyang ta no nagna di talikod. Mas daawak lang amin maray. Ay, curious lang kasi ako eh. Marituyan, kasla seryoso matipagsarsaritaan nyo itay. Kwamaray, imbag time may ka. Adaman damagag. Anya dayta, kasla importante Mas daawak lang amain. No apay nga ijay likod ti balayo tinagnaan ni kwarog itay bigat. Imbes amay mayat matapagnaan ijay sangaw. Wen, imay itay bigat, kat jakpay nakaluto. Idikwan, napanmutan ijay likodan ti balay. Jakmat amo no apay. Di na magkuitay no apay nga ijay tinagnaan na. Kit kuna na nga da ka no bilik akinamat na. Bilit? Na,
Awan mo ti imbaga na akasta, idinapan ijay likod ti balay. Kahit kumanin ti agsultop iti itlog Ay, mapanak manin ijay kamarindantay. Ado ti umok ti manok ijay kahit. Ay. Oh, ha? Oh. Ay, manak, saan ka nga kutkutak Mang sultupak lang iti may isang itlog mao. Anday ta. Ituktok ko manayin. Nambasit lang ti abot na. Takalpasan na. Isublik manan iti umawok. Pagpaklabag tapno di damanin madlaw. Anday ta. Isublik manayin tinagsulto pa. Libre nga itlog ko naman. Naman madmadlaw ko kin ni Kwaraw, paray. Anya dayta? Lumuklok magmait. Dakal ti buksit na. Saan mo't asigo dakas jay? Mangipakita na imastikang kanin may. Apay iso ti kadwan ti kang kanin, paray. Apay ngida kayo kin ni Maribanang. Saan may? Apay ngagpasaw. Amin kami kumakit lumuk mag-akas ka ni Kwaraw. Anya nga ti sikrito na. Nabiit mo't ang nagbaliw ti bagina. Damagag tuman. Damagang mantap no aramidan tamoy, paray. Ah. Agpadata na kutungkay. Anya kanutikang kanin ta apay akin lahat alimukmug ka kunan di pariba daw. Magic, Angkay. Ha! Uray saan unay nga do tikang kanak. Tamaki tayo mait no agsasango tayo amangan. Basit lang tikang kanak. Nagpaisaw. Isumot lang matikang kanam. Apay nga nagbaliw ti bagay. Mariknak kat napigsak pa yung gail. Oh. Awan makaatiw kanya kiti sangguli di paradaan. Pimbigsa ka? Anya ngagpaiso ti paglukluk magam. Ni, limukmag ka na. Hey, isungarod ako nakamagic ang gail. Napanakkel ni pare inti nga mangibagbaga alimukmag. Kampimig sa kanon ni Kwaraw, gapo iti magic. Mamajik ayamot ti salunat. Amangan mo't no adda vitamina na, iso akas ti bagina. Unsa ngagpaiso Amangan no dararamaten na vitamina. Di na ibagbaga. Nalabit akas ta. Mamati kamot iti magic tapno agbaliw ti bagay. Anya nga ta vitamina ti tumtumarin na. Tapno aramatek Mike. Damag ko pa ingawan ka no ti makaabak king kuana iti sanggaw iti paradaan ti tricycle. Wen, agpipinustada ka no ijay paradaan. Kat iso akanayon ti mga ba. Dahil tangarot tag dinamag. Ado ka nun ti inabak na. Gapo iti sanggaw. Bakay ranudak dagiti itlog nyo apamigsak manok. Ita, nayunak pa iti sultupak nga itlog. Saan lang adwa iti agmalam. Uray upat no isaw. Mga halaak tagsultupak manay. Adon tinagsultupak. Ngumsan nabawasan ti bilang ti itlog. Tadamot dagiti nagsultupak iti umawk. Nayunakit di ti sultupak. Anya kada vitamina ti tumtumar ni Kwarog. Vitamina? Nay, awan mo ti amok maray. Uray siyak nga rod kat dumlawak iti kalat apa nagbaliw ti bagina. Ado talaga ti dumlaw. Napigsapay ka naw. Padasek tuman adamagan ni Kwarog. Adda nga tanga agpaiso ti aramaten na ajak ammo. Ay, nalabit nga da maray. Imposible nga awan. Wen nga rod. Amangan no adda nga agpaiso. Ang jak makit kita. Tadyak met bambantayan akanayon. Tapno makita ko madagiti kanen na. At dalakit di sikrito akan kanen na, maray. Nadamag mo ka day. Nga da kanudayo anapan nakisanggol kin ni Kwarog iti paradaan. Ngam inabak ni Kwarog iti sanggol pare. Jak pa'y nadamag Tasaan pa asimang pwet ni Kwaraw. Naggapuwa nga min ijay ili pare. Ay tati warwaras dagiti driver ijay. Ay talaga nalaing ti ka nakak Awan makaatib kun ko na. Imala talaga iti uncle na. Kasano nga imalaking ka? Kit saan kamot ang makisang sanggol pare? Nakisang sanggulak idi.
Insardeng ko, hindi nagkapitanak. Awan mo ti malagip ko pare. Tinagtrab-trabahwak, hindi tinakisang gulak. Kanayon asyak ti sampyon. Kasta ya. Kaslo iti tagtagainap sa amod laing pare. Pare, intaray ti pada na driver ni Kwaraw gidi ospital. Apay nga intaray dati ka nakak. Anyat napasamak. Naulaw ka no iji paradaan pare. Idi kwan, naglusdoy mo tay. Alata inak ibaga ka ni Banan, tamapan kami di ospital. Ay una pare, amangan kanuan niya ti mapasamak king kwa na ijay. Imbag kita maabutan nyo pay. Yan adayom apaw. Awan ko matidakas mapasamak iti dungdungwag aka nakak. Yung kayo nga rudin na pare. Agpalis ka ba nak? Apay ko mga agpalo sa ak. Naglosdoy ka no ni Kwarog iti paradaan kat impanday di ospital. Ha? Ay, apay ang naglusdoy. Naglok magtibagi na. Apay nga aglusdoy. Intakit din iti ospital. Ti doktor ti pagdamagan ta. Ay, mabiit lang nga ron tayo nakagpalos. Ay, imbag ta nakadigusak itayon. Idarasan meron at madanagan na kaon. Ay, di nakmat unay pagapuraon Ha? Tad-ad da amataranta ak. Anyati ko na ti doktor, hindi kinasaritan. Ay, nangato ka no ti kolesterol. Kan high blood ni Kwarog. Ubing pa'y high bloodan. Kalaat nga min ti ilulukmag na. Ay, masapul ka nung ag-diet ko na ti doktor. Saan mo't nga do ti kang kanina? Ay, ada siguro kan kanan na, adita mo. Ay, bagbagaam no anyaman ti kan kanan na asabalay. Malaksid iti kan kanan na ijabalay. Ada nga ta sa bali akang kanina. Simmangpot kabot gaya, Maray. Kumusta ni Kwarog? Ay, nangato ka no ti kolesterol kan high blood na. Naglukmagmat nga main. Masapol nga ag-exercise kan ag-diet. Ay kapilitan, Maray. Ay, iso ang nagawidak, tay nakmangala iti balon, kan pagsukatak nga agbantay. Agbantay kalakat nga rod iti ospital di na oras. Wen nga rod Maray. Awan mo't mabalain, tawan mo't sa baling agbantay. Makumikum mo't ni Enteng iti barangay hall. Hanya pa'y ngay, Maray. Ano samte agbantay iti ospital? Ala, panawan ka pa'y nga rod, Maray. Tamang isaganak pa'y iti balon me, sakbay nga agpaili akmanan. Maray, ni Mari ba ng samot jay kasibsibag? Wow na, nag-high blood ka no ni Kwarog. Nangato pa'y ka no ti kolesterol na nga main. Kas jay mo nga mintibagi na, kunamlan balyi na. Adala siguro kan ka din na asaan nga amo da maribanang. Day tamot ti atap mikin ni badungkaw. No anya nga taday jay Mayat, no saan na kumalabsan. Kayat ni badung ko amaamuan. Ngam no day tati makagapo iti pagtaudan ti kolesterol kan high blood ay sanag. Saan mo't siguro? Basta saan analabas? Amin analabas, dakas. Wan mo't kit di Ngam anya nga taday jay. Ay, inakman mangala iti native nga itlog, ija umok ti manok, tailambong ko. Imbag lang nga alaak ija ospital. Apay ngay anaglag-an ti itlog. Ay, kitaak man anaimbag. Adamot abot na. Kan, awanen kargat itlog. Ibalang ko, tamang pidutak iti sa balay. Apay ngay akastoy. Panay mo tin bot-bot ti itlog. Ay, adalakit din ang sultop. Ngam insubli dalatta iti umok. Sino nga'y takin aramed? Kita man pa'y dagiti dadduma. Apay nga'y. Amin samutan nga itlog kat awan kargana. Ay, puros but-but matimurdong dagiti itlog.
Inteng, sika ka diti ng sultop kadagiti itlog ti manok? Angem insublim lata iti umok nga awan kargana? Anya? Ay, jak maaawatan ti ibagbagam. Dagiti itlog ijay umok ti manok ti kayat ko asawan. Oh, Nagsultupan damay. Na? Awan kargana. Ay. Sinultop mo amin? ay kwa. Ha! Ay awan sa bali akanayon amapan ijay. No saan ani kwaraw? Oh, Ah, huwin nga agpaisaw. Isugayam akala at alimukmag. Takanayon ti panagsultop na iti-itlog. Ay, nalabsan na ti nagsultaw. ay win. Iso, ti nagsulsultaw. Iso, nag-high blood ka, nag-kolesterol. Ay, iso gayam na high blood ka, na-kolesterol ka. Ta, nagsulsultop ka iti itlog ti manok iti balay. Ay, salbag ka. Hindi, dyan nga ta tinakaalak iti dayit na yang kail. Ay, amin analabos, dakus. Ay, kuharog ka talaga. Manultop iti itlog. Ay, arami din pa, makita. Ah, In ka kasinultop, dagiti itlog. Imbis pagkukupan. Awang gayam karga na. ipakawanan da kang kail. Sana na maulit. Heh. Talaga gayam adakas tinalabay. Ay, kwarog. Amin ananabas, dakas. Ala sigay. Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Yan iti direksyon. Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.